Ngitawutsandza kunibingelela bazalwane nalamhla ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha. Lona lokhulumako nguye umprofeti Maziya from Swaziland egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ikakhulukati nje akusilo kunganani le ngifuna ukukhuluma nebafundisi, ngikhulume nabo bishop, ngikhulume nabashumayeli. Labashumayela elivangeli lembuso noma labashumayela elivangeli lemfihlo yaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyanithanda nonke na Jesu uyanithanda. Kepha ngifuna kwedlulisa naku lengithindwe ngumoya waNkulunkulu kuko lokungihluphe nje ebusuku bonke ngithi angikwedlulise ngikhude egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga abantu baNkulunkulu, siyabonga abantu balongedulu kwako konke nalotenda kahle tonke tinto egameni likaJesu waseNazaretha. Ngabitwa nguNkulunkulu ukuthi ngishumayele iqiniso, ngishumayele elivangeli leholiness, ukuthi bantu mabahlukane nesono. Angibitelwanga ukuthi ngishumayele elivangeli lempumelelo lelitakwenda umuntu aye ekulahlweni lokungunaphakade. Ngashumayela elivangeli lekuthi kuthathwe imiphefumulo imikiso ezulwini. Lokunye ke lokwangikhuthaza ngiyathi ukuthi nawushumayela elivangeli eliqiniso leli ngeke uze uthande njengoba na Jesu angathandwanga nebapostoli kwaliwa nabo ngendzaba yeliqiniso. Manje nami ke uNkulunkulu wangibitela ukuthi ngihambe la bekuhamba Jesu khona, ngihambe la bekuhamba abapostoli khona, ngishumayele elivangeli lelingeke lijabulise abantu, ngishumayele elivangeli litawukwenda uNkulunkulu ajabule kanye netingelosi ekhaya kuhlatshelwe haleluya. Ngiyathi ukuthi lelivangeli leli lengishumayelako bancane labalithandzako, bancane labalemukelako. Bantu bathandza livangeli lelitawuthi nakushunyayelwa kushunyayelwe nakulokufunwa ngibo, hayi nakulokufunwa nguNkulunkulu egameni likaJesu. So ke bazalwane, bafundisi, ngizokhuluma nani lamhla ngikhulume iqiniso. uNkulunkulu ngithume nje kini kubafundisi, yinto lengithindwe ngumoya ingcwele yona lokuthi akube ngumlayeto lengwendlulisako kubafundisi kubo bonke labashumayela elivangeli. Bazalwane, lengithunywa ngumoya ingcwele kona sitakhile tikotela temasondo emhlabeni, sendela emabhizinisi, tikotela tinengangaka nje indzaba ukuthi liqiniso alikho. Tikotela tinengangaka nje ngeke ukuthi kude liqiniso lelifunwa nguNkulunkulu wasezulwini. Indzaba lenkulu ke bazalwane bafundisi nenonke lenikhona uNkulunkulu akhala ngayo, moya ingcwele angitsinze ngayo nje lokuthi bafundisi anginitshele ukuthi nabakithi nasingafuni kushumayela liqiniso, liqiniso lithi ekugcineni siyawulahlwa, angeke size singene embusweni welizulu, siyawungena emlilweni lobhicene kasikhombisa ngendzaba ukuthi asitsheli bantu liqiniso, ngendzaba ukuthi sifuna imali tabo. Sine kwethu bantu esikhundleni sibatshele ngembuso nangeholiness yaNkulunkulu, sinesibhizi sibatshela ngemakhandlela, sinesibhizi sibatshela ngabo water spirit, sinesibhizi sibatshela ngabo oil. Asibatsheli liqiniso lokuthi umuntu makaphenduke abuye aphile bungcwele, ehlukane nesono, ehlukane naletindo talelife. Ngitiphi letindo talelife? Okay, umuntu ke nakaqala kumukela nasifika noma kusethendeni noma kusenzaweni noma sihambele emakhaya, siqale sishumayele inkonzo yekuthi Phendukani ngobe umbuso waNkulunkulu sosonzela. Nasicedza lapho sesendlulile kuloko, siyabuya ke siyabafundzisa ngempilo yokuphila bungcwele, kuthi nawuphila bungcwele awusangeni la nala, awusadli konke.
sendlule sibafundzise sithi bantu bami, uNkulunkulu lokwemaqiqi akakufuni, uNkulunkulu lokwemahephisi akakufuni, uNkulunkulu lokwemabhuluko nalokwemakutex akakufuni. uNkulunkulu bantu labagcoka lokho balungele lichibi lemlilo lelivuthe emalanga bemlilo. Sibafundzise ukuthi uphila njani, ugqoka njani, uhamba njani. Nawu ngimake kube ngimake lohloniphekile logqoka kahle azithe, nawu ngisisi kube ngisisi lohloniphekile agqoke kahle azithe egameni lika Jesu. Siyathi kona ukuthi lelivangeli leli bantu abakethu alithandwa emhlabeni. Lelivangeli leli uyazonda, uzondelwe lona. Alifuna ngisho bafundisi, alifuna ngisho bomake labashadile, alifuna ngisho bobani bani. Le bakwatiko kunye kuthi umfundisi umuntu noma angena enkonzweni awukhonda uNkulunkulu afake isigcebhe, abana nkinga ngenzaba ukuthi sesinala mabhakede kunikelisa abantu lokumgcoka ngiloko kubantu kithi sinebafundisi nako nje lokumgcoka lokukhona. Asinanzaba nokuthi abantu kwentekane empilweni tabo embusweni waNkulunkulu kwethu nje kwekuthi nje sibanikele into lethu. Ibhlungu kakhulu bazalwane lenzaba le ingithinze kakhulu iNkosi Jesu nayithinza empilweni yami lokuthi angikhulumisane nabo bafundisi, ngikhulumisane nabo bazalwane kuthi bekunene asiphileni ashumayele livangeli leholiness kuze bantu batawungena batawufinyelela ekulatini liqiniso. Letinto tetimali leti tiyasala tetitezi tetimoto ema-BMW labanengi bakushiyile keja labakhona khona baselusizini. So nje iyavuka lenzaba emoyeni wami lokuthi bantu abakethu angiyendlulise emhlabeni wonke, iyangidla iNkosi Jesu iyangithinza ngalokuthi angiyendlulise kubantu abaningi bayati lokuthi kuyayiwa emphelandaba isikhathi sesiphelile. Kuyadzinga ke nathi silithole elivangeli leholiness, singahambi singena noma ngangikuphi. Kudzinga sibe nemehlo akamoya, sibe nemehlo asenyameni, siqaphele. Ngingako iBhayibheli lithi hlomani tonke tikhali takomoya kuze sitawuba nemandla ekulwa nalombuso waSathane. Angithi ngako bese lithi asilwe nebantu keja silwa nemimoya lesemkhathini. Lokubanga sishumayele elivangeli lema singena kulomoya wenyoka la emkhathini ke bese siyahamba ke sishumayele elivangeli lemanga. Bantu baqwale titedium la khale ngako lomdzala wetinsuku bantu baqwale titedium sibatshele ngempumela, sibatshele ngento lengekho, sibanike bo-oil, sibanike mani, sishe emanga sishumayela soko, sishumayela elivangeli lembuso ebumnyama. Ayikho leyo nto labayendako bazalwane, lelo livangeli lebumnyama. Bafundisi bashumayeli ngikhuluma nani, uNkulunkulu ngithumeka inhla ngimtshele lokho ukuthi ekuphetheni kwakhona labantu nabangafuni ukuthi nibashumayele iqiniso egcineni nitawa naleti imvuteni esogweni noma kwanani anifuni kuphila elivangeli leholiness, anifuni kushumayela elivangeli lembuso waNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Kwethu nje silwela ukuthi nje kugqwale amabandla abe makhulu, lapho kube mnanzi bunanzi basemhlabeni lobendlulako lobutakuthatha beyokufaka esogweni la ngabona khona abantu bakhala. Kungithinze kakhulu bazalwane lokho egameni lika Jesu. Sendlule sibuye sitshele abantu, sibatshele ama-ID number, sibatshele ukuthi utawushada, sibatshele ukuthi nitawuba nemoto. Hayibo uyisebentele nini le moto letawuqhamuka nje emoyeni? Uyisebentele nini? Lokumqoka ngumshado, lokumqoka ngile moto, lokumqoka imali, lokumqoka ditesi. LiBhayibheli lithi bazanifunani umbuso waNkulunkulu kuqala. Nasenuthole lo mbuso konke lenikufunako, iBhayibheli lithi kutawutendakalela. Hayi indzaba yokuhamba ngitshengiye ngabantu la ngibatshele ukuthi inombolo yemprofeti Maziya ithi 07 bani. No, akusilivangeli yonto le. Lo ngumquba lokho. Phambi nje kwaNkulunkulu nendodzana ngumquba leyo nto le. Jesu nakade emhlabeni akashumayelanga elivangeli lemanga egameni lika Jesu. Ngikhuluma nani bafundisi, ngikhuluma nani bashumayeli, ngikhuluma nani bobishop, ngikhuluma nani bapostoli, ngikhuluma nani nonke bazalwane lelingaphili ilivangeli leholiness emasontweni lamakhulu onke emabandla emhlabeni, onke emasonto emhlabeni. Lesiwavulele ukuthi sifuna ibhizinisi, asivulele ukuthi siqale umsebenzi waNkulunkulu ukuthi sishumayele iholiness, bantu baphenduke babuyele embusweni waNkulunkulu baphile ebungcwele.
akusekho lokho kulamala kugcwele nje livangele ekudukisa abantu legqwalisa dediyami la kuneliciniso khona utawukhanza bababili babathathu ngeke ukhanze babanene keja la kuthi liciniso khona bafowethu baqwala uyawukhanza babo 1000 uyawukhanza baba ngaphi uyawukhanza kupaka incumbi etimoto ubokwathi ukuthi ke lapho kude liciniso la kuneliciniso khona uyawukhanza indlazana ey Nkosi yami oyingcwele awu Jesu uyawukhanza indlazana inkosi Jesu ke inginikela ivesi bazalwane lapha lengidawudzinga usinawo nawuvala umbono uthi funzele encwadzini yaMateyu sahluko 7 verse 15 lifunza kanje sihloko sakhona sithi ngesihlahla nesithelo saso verse 1 Qaphelani baprofeti bemanga labeta kini banjengetimvu ngaphandle kodwa ngekhathi banjengetimbisi letibukhali niyawubati ngemisebenzi yabo njengetihlahla tatiwa ngetithelo tato emaglebisi angakhiwa yini etihlahleni temanyefa nome emkhiwa elugaganeni sihlahla lesimnanzi sithela tithelo letimnanzi kakhulu sihlahla lesibi sithela tithelo letimbi sihlahla lesimnanzi singeke sithelo tithelo letimbi kanjalo futhi nesihlahla lesibi singeke sithele tithelo letimnanzi sonke sihlahla lesingatheli tithelo letimnanzi siyawujuja silahlwe emlilweni ngakho ke baprofeti mbumbulu niyawubati ngetithelo tabo akusibo bonke labathi kimi Nkosi labayawungena embusweni welizulu kodwa ngulabo labenda inthando yababe losezulwini 1 bazalwane qaphelani baprofeti bemanga labatanitshela ama-ID number labatanitshela ukuthi wena utawushada labatanitshela ukuthi wena utawuba nelibhilidi utawunyuswa esikhundleni libhayibheli sibaqapheleni labo baprofeti nalaba baprofeti bemandi mina ngithi baprofeti bemanga inkosi Jesu ngithumile kubo baprofeti bemanga labemakhandlela babo oil babo swai konke nje lo ma product lokho nalaba labashumayela livangele labangashumayela ivangeli holiness bekunene asishintsheni bafundisi nani bo bishop inkosi ingithumeke nje kuleli langa lamuhla lo mbono ungihluphe ebusuku bonke lokuthi angwendlulise kubafundisi nakubazalwane labashumayelako egameni lika Jesu ukuthi ashumayele ivangeli holiness bantu basitaka lo umqokwa bafune lo mbuso waNkulunkulu hayi inzaba emakhandlela abo oil ema product no loko sihogo lesinukako sihogo lesingaye emuva labawungena khona emgodzini longenamkhawulo bokhala njengoba ngabeva bawukhewula imini nebusuku bangakutholi ukuphumula egameni lika Jesu Kristu egcineni sihloko sami sithi qaphelani baprofeti bemanga lo lokhuluma ngoprofeti Maziya inombolo yakhe ithi +2 68 7866 7039 ngishumayela livangeli holiness ngishumayela livangeli liqiniso lelimqokwa lokuthi obonana Jesu nakendlule emhlabeni noma nakabuya atawulanza libandla egameni lika Jesu lawuqela lo mlayeto nawe ulalele bese uthumela kulabanye ngiyathi ukuthi bafundisi labanenge nebazalwane angeke baze bawemukele angeke baze bawuthanze uNkulunkulu setawuthumela uNkulunkulu akubusise akuphe amandla avuse imvuselo nakuwe God bless you in Jesus name amen and amen